Kore media online TV kandi fashion and style twabaraganise mu kuza kubantu baletera fashion so katubatwara mu ishikana bereke ryari nakora Yes, madam, how are you? Yes. Hata watu akishanga munga hapo mwayo. Chukuru, dinho ine saluni yao. Ine saluni yanje. Nojete wata. Kama break saluni. Kama break saluni. So hati echecho lyo no kuro mu ikintu cyo ki. Bread sifoni style. No style. Okay.
Yes, umurego wakore media kandi twasiga tuwagaba amazina gawe tuwagaba izina rya Saluni yo amazina ganje n'abanyita n'uwamanya Dafini kandi CEO wa mukabuningo sho watamkireho mu Dreads wamara biro kwingana cyo gukora mu rugo amara imyaka 5 yakesha do bari burunga gukora kandi abantu bahenamba abandi zo kubantu kwanta kora tukwereka abantu byo gukora so wakuna ho ibintu mukete kwate hereza abantu tena bazisimu aba rero bangaza Kampala to kamanye kintu cyo marketing kizare namba zanje ni 0756 38 45 40 MTN 077 65 38 66 wenda sigaruke mu basimanye cyo mu nyambo zero mushanzu kaga ni 5 ashatu na 8 kaga nemu Airtel zero mushanzu 5 mukaga ashatu na 8 anani 5 makumyabiri bagambira se fashion dezo gukora na nedije mirimo de twasibe kunaho Como bread Saluni tukora dread seats ba pencils ba wigs nyarushado nyabiri twegesa so nimwegesa n'abantu bakubandi benda kwega twegesa n'abana sabana bagiye kwe mwakireba kandi wanda kushoma umurimo como dreads z'yambalala ni nanyuka shaka in fact ni opposite nanyuka shaka nkaha wano ushobora ki taxi park anoisha amazina y'abagambira mu dafe ahandi twabasibura for now kandi tuza kubantu mbaretera ari kushomesa ningashari kora abantu abari nakoraho ahandi no kubashabira kuja mu corona takaba kwa stay safe stay home God bless yeah go